Kuža je! Hvala. Hvala. Piki, kosilo! Piki! Kje si Piki? Piki! Kosilo je! Piki! Piki! Mami! Ejte, gospod Peter. Sem skrbino. Tega smo najdel čist nemočnega, čisto ne mogli ga je hčerka najti. Kje ste rekla, da ste ga dobila? Na parkirišču smo. Ni v redu, veste, gospa. Koliko je star? 6 tednov. Prognoza ni najboljša.